hujan ngekubret. Aduh, ngadaweng pas sore di saung ya. Ningali manuk tuh, manuk barang dahar. Dan bakal kareum barang bakal ya bakal sare eta manuk. Ya ditaruh pasti kadang ukuringan ya ya. Aduh, diis yang hujan. Jam sabaraha ieu kada bulan maghrib ya. Kada bulan maghrib. Tangkal sampai kehujanan selalu bur. Selalu bur, alhamdulillah. Kudu nyebor. Alhamdulillah rezeki hujan ketangkalan jadi selalu bur. Ayam itu anak ayam punya rekem